Special request by Mr. David Baso Petaling from Batam. Mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis, dipersilakan untuk memasuki ruangan diskotik.
Special request by Mr. David Baso Petaling from Batam. Special request by Mr. David Baso Petaling from Batam.
Official request by Mr. David Baso Petaling from Batam.
alla burkarna, nu är det dags för hemmafest. Hämta alla pillerna, alla sinnena mina ska bort i rök ikväll. Fuck allt som vi säger, oss karantäner kan ta sig runt en sugig röd. Skaka på din rumpa, baby, resistansen ska bli fucking full.
Special request by Mr. David Basu Petaling from Batam. Hubungan cinta ini bila kau cinta lagi, jangan kau bisa lagi perasaanku ini. Membuat diriku
Special request by Mr. David Baso Petaling from Batam.
Special request by Mr. David Baso Petaling from Batam.